Kajing lekai round of 16 Hapadang ke Japan Persyak ya ke Croatia. Ha kelas step keri Japan kali open tap ya ke Sigol. Lembak Umeda ha ke minit ke besau pulai. Bat hadin ke Lamit keri Croatia kali open tap ya ke Sigol. Lembak Uperesik ha ke minit ke pesan-pesan. Kadai ruk kesin ke meningkong ha kajing lekai knock up stage. Ha ke FIFA World Cup Arhajar Pahar ke belong hari Qatar. Bakari Japan bat kari Croatia Kilayak haj damar Sigol haduk bakut ke Kelamit. Hadin ke kendai per minit kari Japan bat kari Croatia kilahap banyak kun ha ke extra time. Bat ha kena kajing kun ke bateng bat ke bayar biang bor. Naduk basdang ke extra time bat haduk bakut ke Kelamit jeng ke extra time. Om Syam dan balap ban pingkik biang ya kejar sasin lanai ban pentam ya kita gi gol bala dan lupa. Haba pai pat cek ke penalty shootout. Ki player jeng kari Japan haduk laingut kila Syasep. Ha Oliver Kovic ubadai ru orang up gol jong kari Croatia. Badai tangkawi ke gol ke balarung ha ke penalty shootout na bentak kari Japan. Haba pai pat cek player jong kari Croatia. Laingut kila ban tap ha kani ke penalty. Kat ba uai pat ulamis no. Da kini kilai teligi gol ha ke penalty shootout kari Croatia kalala ban prelim sendon ya kari Japan. Bat kalayo ban rung sendon sya ke quarter final. Habangi pai pat cek jing lekai menemen step ha ke por kat architeng. Ka Brazil Persyak ke South Korea. Ka Brazil kayo bantap haduk South League gol. Kat ba ka South Korea pat kayo tang si gol. Ka Brazil tang ha kala step kayo bantap haduk South League gol. Ya ke gol ke Baningkong la tap da Vinicius Junior ha ka menit ke Banyau. Bat ya ke gol ke Baar la tap da Neymar ha ka menit ke Bakadlai da ka bayo penalty. Bat ya ke gol ke Balai la tap da Richarlison ha ka menit ke Baar Fundai. Kat ba ya gol ke Basau la tap da Lucas Paqueta ha ka menit ke Balai Penriu. Habang ipai pat cek ke South Korea. Ka South Korea ha kelas step kam syam lalak ban tap gol. Badai tang ha Kelamit kali ban pai ya ke Sigol. Lembak USH piak ha ka menit ke Banyo Penriu. Da kini ke South League gol. Ke Brazil kali ban rong syak quarter final. Kat ba ka South Korea ka hap ban lek paying no. Haba pai pat ci Neymar urang ya lekai jong kari Brazil. Ha ka jing lekai FIFA World Cup menta usnam. Udang yuk mi madan tang atli ke jing lekai. Namar ke jing mensau jong u ha ka jing lekai ke Baningkong. Bat hagi negi arteli kejing lekai. Ulay euro ban kur. Ya kasi gol. Bat kawai ke ases. Kejing ya kini ban rong syak quarter final. Dapat yang kini ke South League kiri. Ka Croatia bat ke Brazil. Kilayo ban rong syak quarter final. Kat bakari Japan. Bat ke South Korea. Ki badai na kedua Asia. Ki hap ban lej payung no. Kejing akun ya ke quarter final. Hap deng ke Brazil. Persyak ya ke Croatia. Kan long hak kendai tarik Desember. Ha ke por Rajdeng. Perlok ngen sepej. Mano ban yorong syak ke semifinal. Bat mano ban hap ban lej payung no. Habangi pai pat ket kum kane ka fixture. Nriu tili kiri keliyo ban rong syak quarter final. Kari Netherlands, ka Argentina, ka Brazil, ka Croatia, ka England, bat ka France. Kita akan riu tili kiri keliyo ban rong syak ka quarter final. Habangi pej ket kum kane kaliang. Lada ka Brazil kan job. Kan ya kenduk semifinal Persyak ya ka Argentina, lada ya ka Netherlands. Bat lada ka Croatia kan job. Kan ya kenduk semifinal Persyak ya ke Argentina, lane ya ke Netherlands. Perlok pilak ban gas, daka ba komen hapok comment section. Napdeng kini ke South kiri. Mano ban yorong syak ke semifinal, bat mano ban hap ban payung no. Sengoba subscribe ya ke channel, lada pimbat subscribe na ban tai ki pat ki video bangin sapen mi. Ku belai shibun.